Приветствую всех на моем канале «Все о датском языке». Сегодня мое видео будет и длинным, и коротким одновременно. Почему? Потому что я в нем буду говорить очень мало, только вступление, а остальное видео будет у нас о диалектах опять. В прошлом видео я вам рассказала, в прошлом видео, которое называется «Какой датский вы учите?». Если вы его еще не посмотрели, посмотрите, пожалуйста. Так вот, после того, как я сделала это видео, мне пришла такая идея записать разные диалекты. И я обратилась к своим коллегам, которые работают в моей школе, чтобы они записали, чтобы они прочитали один и тот же текст из вот этой вот книжки. Многим она знакома, называется «Вицеля Денскцхай». И читали они самый первый текст, который называется «Лариса Эвиль», или как он, «Эвиль Меаденсе». Так вот, каждый из моих коллег прочитал этот текст с тем диалектом, на котором он, в общем-то, привык говорить. Некоторые из них, они действительно используют этот акцент, то есть, как сказать, тут все очень сложно. Кто-то говорит с двумя акцентами дома, значит, со своим, а в школе они пытаются говорить на ристенск, иногда у них получается, иногда нет. Кто-то никогда не говорит на своем диалекте, просто с детства выучил, а потом перешел на рейстенский, в школе говорит на рейстенск и так далее. Но тем не менее я попросила их прочитать именно с теми акцентами, которые они знают и умеют, на которых умеют говорить. Просто в качестве эксперимента. Многие мне помогли, многие записались, и я сейчас эти видео я смонтирую и выложу вам, чтобы вы послушали. Мне будет очень интересно послушать ваши отзывы, почитать ваши отзывы, какой вам из них больше всего понравился, слышите ли вы разницу, и если и также, замечаете ли вы в обычной жизни, что люди говорят по-разному. Вот. Все, мне больше нечего добавить. Остальное видео будет как раз именно текст, прочитанный моими коллегами на разных вариантах датского языка. До следующего видео. Подписывайтесь на мой канал и пересылайте мои видео своим друзьям. До свидания. Larissa er vild med at danse. Larissa kommer fra Brasilien. Hun elsker at gå i byen og feste, og hun er vild med at danse. Hun danser både samba og salsa og tango, men hun er især glad for at danse salsa. Larissa plejer at gå i byen og danse sammen med sine venner 2 til 3 gange om ugen. Normalt mødes de først på en café. Så sidder de og snakker og hygger sig et par timer, og senere går de så ud og danser. Nogle gange bliver det sent, og så er hun lidt træt næste dag. Larissa er også begyndt at undervise i salsa i en af klubberne. Det gør hun 1 gang om ugen. Hun synes det er sjovt, og så er hun også glad for at tjene lidt ekstra penge. Larissa er vild med at danse. Larissa kommer fra Brasilien. Hun elsker at gå i byen og feste, og hun er vild med at danse. Hun danser både samba og salsa og tango, men hun er især glad for at danse salsa. Larissa plejer at gå i byen og danse sammen med sine venner 2-3 gange om ugen. Normalt mødes de først på en café. Så sidder de og snakker og hygger sig et par timer, og senere går de så ud og danser. Nogle gange bliver det sent, og så er hun lidt træt næste dag. Larissa er også begyndt at undervise i salsa i en af klubberne. Det gør hun 1 gang om ugen. Hun synes det er sjovt, og så er hun også glad for at tjene lidt ekstra penge. Larissa er vild med at danse. Larissa kommer fra Brasilien. Hun elsker at gå i byen og feste, og hun er vild med at danse. Hun danser både samba og salsa og tango, men hun er især glad for at danse salsa.
Larissa plejer at gå i byen og danse sammen med sine venner 2-3 gange om ugen. Normalt mødes de først på en café. Så sidder de og snakker og hygger sig et par timer, og senere går de så ud og danser. Nogle gange bliver det sent, og så er hun lidt træt næste dag. Larissa er også begyndt at undervise i salsa i en af klubberne. Det gør hun en gang om ugen. Hun synes, det er sjovt, og så er hun også glad for at tjene lidt ekstra penge. Larissa er vild med at danse. Larissa kommer fra Brasilien. Hun elsker at gå i byen og fest. Hun er vild med at danse. Hun danser både samba, salsa og tango, men hun er især glad for at danse salsa. Larissa plejer at gå i byen og danse sammen med sine venner 2-3 gange om ugen. Normalt mødes de først på en café. Så sidder de og snakker og hygger sig et par timer, og så går de ud og danser. Og nogle gange bliver det sent, og så er hun lidt træt næste dag. Larissa er også begyndt at undervise i salsa i en af klubberne. Det gør hun bare en gang om ugen. Hun synes det er sjovt, og så er hun også glad for at tjene lidt ekstra penge. Larissa er vild med at danse. Larissa kommer fra Brasilien. Hun elsker at gå i by og fest, og hun er vild med at danse. Hun danser både samba og salsa og tango, men hun er især glad for at danse salsa. Larissa plejer at gå i by og danse sammen med sine venner 2-3 gange i ugen. Normalt mødes de først på en café, så sidder de og snakker og hygger sig et par timer, og senere går de så ud og danser. Nogle gange bliver det sent, og så er hun lidt træt næste dag. Larissa er også begyndt at undervise i salsa i en klub. Det gør hun en gang i ugen. Hun synes det er sjovt, og så er hun også glad for at tjene lidt ekstra penge.